Rotacija na sajli napravit ćete tako da uzmete ovaj ovdje nastavak i ovaj dio koji se kači na karabiner sajle, pomaknete na jedan kraj, a rukama ćete onda držati drugi kraj ovako. Dakle, šaka kraj šake uz sam kraj ove ovdje špage. Dakle, zakačimo nastavak na samu sajlu, primimo šakom uz šaku nastavak i udaljimo se. E sad, koliko ćemo se daleko udaljiti ovisi o sljedećem. Početna pozicija mora biti ona gdje ste vi stopalima široko, a trupom u full pretklonu. Ono što želim je da stanete dovoljno daleko da kad ste u ovoj poziciji gdje vas sajla ovako maksimalno isteže, da je sajla već napeta. Dakle, da su ona dva utega odvojena jedan od drugoga. Dakle, da nisu spojeni, nego da vas sajla već lagano vuče, da osjetite da postoji nekakva tenzija. To je onda dovoljno udaljeno. Ne morate ići više od toga, ali nemojte ni biti baš preblizu spravi iz tog razloga. Dakle, iz pozicije maksimalnog pretklona, gdje mi je pupak okrenut točno prema podu, puštam sajli da me istegne, pogledom pratim dlanove i samu sajlu i u maksimalnoj sam rotaciji u prsnom košu. Na izdah vučem šake u sredinu, točno ispod pupka i vraćam ruke opet gore. Pa ponovno na izdah u sredinu, pa na udah gore. Kad napravim zadan broj ponavljanja na jednu stranu, prebacit ću se na drugu i napraviti sve iz početka. Sad, neke greške koje se javljaju tijekom ovog pokreta su u biti vezane za sam fokus. Ono što želimo je da se rotiramo isključivo u trupu. To znači zdjelica ostaje nepomična, a rotira se samo isključivo trup. Dakle, postoji razlika između ovoga i ovoga. Ono što ne želim je da radite iz zdjelice. Što to znači u ovoj ovdje vježbi? Dakle, ne želim da se dogodi da kada ruke idu gore, da okrećete i zdjelicu. Dakle, zdjelica mora ostati gledati dolje. Odlična referentna točka bit će pupak. Pupak uvijek mora ostati gledati ravno u pod. Kad sam u ovoj ovdje poziciji, pupak mi gleda u pod. Dakle, nije se okrenuo prema gore zajedno sa rukama. Pokazat ću i okrenuta prema vama. Dakle, pupak ostaje gledati u pod i ruke idu gore. Ne radim ovo tu. Znači, svjesno ostavljam zdjelicu dolje dok mi se ruke gibaju gore. Zamislite to kao žmikanje mokre krpe. Jedna strana ide u jednu stranu, a druga strana krpe ide u drugu stranu. Znači, to otprilike radite i sa svojim trupom dok izvodite ovu vježbu. Ponovit ću sad još jednom sa opterećenjem. Dakle, šaka kraj šake, udaljim se dovoljno. Trup u maksimalan pretklon u kojem ostajem do kraja serije i idemo u maksimalnu rotaciju. Na izdah vučem šake u sredinu, a pupak ostaje gledati u pod. Dakle, nema ovoga, nego sam cijelo vrijeme tu. I što se tiče pokreta rukama, dakle, ako držim špagu ovako, onda rukama samo radim ovo tu. Ruke zamislite kao da su u nekoj longeti i ne mogu se pomicati. Ne radim nikakva privlačenja, zaveslaje i slično, nego samo ovo tu. Pogrešno bi bilo da napravim ovo, dakle da radim nekakva povlačenja, a ono što želim je da ruke ostanu ovako skamenjene i da se samo gibaju dijagonalno od ozgo pa prema ovom ovdje kuku i natrag. Nema nikakvih veslanja.